empaka z'emotoka eza Kigezi Rally nizo ziri kwija kuhindira omwaka ogw'ahakarenda ya NRC kandi nizija kubaho hagati y'ebiro 9 kusika 11 by'okwezi kwa 12. Ogu n'omurundi gw'okubanza empaka ezi kuvugirwa mu district ya Rukungiri kandi n'omurundi gwa kashatu ziri kutebeekanisibwa omu region ya Kigezi kwihobwa eza Gorilla in the Mist Rally zihererukayo ahagati y'omwaka gw'2016-2017 omu district ya Kabare. Rero abamba top 5 betulina afudeko noyo oyo gwe bayita Sebuguzi naye mu mwegereza y'omukantu ako naye omuzannyo gw'emmotoka z'empaka si muzannyo buzannyo. Omuzannyo gw'emmotoka z'empaka guleeta essanyu mu bantu naye n'ekirala guleeta bizinesi mu bantu. Ebifo byonna bye tugendamu abantu twagala ne tubaleka nga tebasigadde kyekimu. Abavujo mu mpaka ezi nibija kuvuga oburingwa bwa kilomita 227 bita haryezi igana nkaga nina nazo zirije kubarwa kutora n'umusinguzi orasingura ekiconco ekya NRC. Ogu mukoro no gwo kugezaho okuhagira irwariro ryeitu erya Health Center 4 erya Rugarama omuri Rukungiri district okuleba ngo twayombekeraho abarwira barabe barije mu irwariro okugira ngo batungo buyambi bw'amani kandi n'ekindi tureta abanyakigezi mwena okwija okwejumbira omuryo gumukoro. Omuvuji Ponsiano rwa Kataka hatoryo mu Chome nuwayebembiro rukarra rw'abavuji no bonero bishatu ashatu na 2 kandi ogwa kuratirwa Jonas Kansime no bonero 2 Byron Rugomoka aryo mwanya gwa kashatu aha bonero 5 nabona rero Umar Dauda aryo mwanya gwa kana aha bonero 28 kandi ababona bakino mugisha go kusinga ekiconco ekyo muvuji wo mwaka ndoro Edwin ahabwa TV West Agacencwire.